L-elezzjonijiet każwali ta nhar l-Erbgħa li ġejjin se jsiru fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar u jibdew fit-8 ta' filgħodu. Fihom ikunu magħrufa 6 deputati ġodda f'isem il-Partit Nazzjonalista li se jkunu eletti wara din l-elezzjoni każwali. Fuq it-tieni distrett tal-post li tbattal mill-kap tal-Partit Lorenz Gonzi ġew ippreżentati żewġ nominazzjonijiet dawk ta' Franz Agius u Stephen Spiteri. Fuq id-9 distrett elettorali għal posti se jċedu d-deputati Robert Arrigo u l-Viċi Kap Simon Busuttil ġew ippreżentati 8 nominazzjonijiet. Dawn huma Joanna Agius, Kristi De Bono, Joe Falzon, Franco Gallia, Karl Guder, Noel Muscat, Marta Sportelli u Charles Selvaggi. Fuq l-10 distrett elettorali għal post li tbattal mid-deputat George Policino xeħtu in-nomina tagħhom 8 kandidati. Dawn huma Joanna Agius, Joe Falzon, Albert Fenech, Franco Gallia, Karl Guder, Noel Muscat, Charles Selvaggi u Evelyn Vella Brincat. Għas-seġġu vakat minn Joe Cassar fuq l-11 distrett b'kollox intefgħu 5 nomini. Dawn huma Charlo Bonnici, Shirley Bonnici, Ian Spiteri, Edwin Vassallo u John Zamit Montebello. Fuq 12 distrett 3 nominazzjonijiet għas-siġġu illi ċeda l-eks Ministru Tonio Fenech. Dawn huma Graziella Gallia, Censu Gallia u Ian Spiteri. Wara li jkunu eletti l-kandidati bl-elezzjoni każwali dawn jingħaqdu mal-5 kandidati eletti f'isem il-Partit Laburista nhar il-Ħamis li għadda biex nhar is-Sibt li ġej issir l-ewwel seduta tal-Parlament f'din leġislatura ġdida. Parlament li f'din il-leġislatura se jkun magħmul minn 69 siġġu parlamentari, 39 f'isem il-Gvern u 30 f'isem l-Oppożizzjoni Nazzjonalista.